Samukele dokotela sikuphi ithuba ubingelele umlaleli emsakazweni emabhodana FM siphinde futhi ke sikuphi ithuba nanokuthi ke uzethula uthi mangabe sikhuluma ngoDr 2+2 sikhuluma ngoba sabingelela bonke emsakazi wami abasilalele ngalesikhathi ngibingelele nawe uqobo ophambi kwami sibingelela abasizwayo abangasiboni hawu Nkosi yami lapho ukhona uNkulunkulu abe nawe lapho ukhona uphile lapho ukhona impilo iguquke lapho ukhona isimo sakho uhlezi wazi angeke sihlezi sinjalo ngelinye ilanga siyoshintsha uphumelele ube ngumuntu ebantwini ngaleso siqubulo sami ngibingelela ngaso namhlanje ngithi ke angeke kuze kuhlale kunje empilweni zabantu bethanda bengathanda siphileni sonke siyabonga msakazi ngeke kuhlale kunje empilweni zabantu yazi ukuthi izinto mabethiwa ke ngeke ihlale zinje dokotela zayihambisana nenhlahla yomuntu namhlanje ufisa sibheke into enkulu engicabanga ukuthi yona ke impilo nqangi yomuntu yona into umuntu osuke edependele kuyona noma yona into umuntu othola ukuthi mhlambe usuke ke ebheka kuyona ukuthi into zama iphumeleli ngani into zami why uma ngenza ukuthi kungenzeki ukuthi sibheka indaba yenhlahla dokotela ngafisa uqala ukuyichaza ukuthi masikhuluma ngenhlahla sikhuluma ngani Nkosi yami masikhuluma ngenhlahla suke sikhuluma ngento eyumadida sikhuluma ngento esiyaziyo sonke kodwa esingayikhuluma ngendlela ezingafani sihlaziye kuze kushone ilanga omunye athi hey ngiyayazi inhlahla omunye athi hey mina ngake ngayicosha inhlahla ngazi ke noma uyacoshwa phansi hey omunye athi inhlahla uyukuthi enye inhlahla eyukuthi namhlanje ke mina njengodokotela u2+2 umelaphi wendabuko omkantshubovu umuntu odila namakhambi esintu umuntu okwazi impilo yomuntu umuntu okwazi ukuqhumisa inhlahla kumuntu nomuntu okuthiwa empilweni yakhe akasoze wazwaphumelela noma waboshelwa amanzi amnyama noma wavalwa ezintweni zakhe masikhuluma ngenhlahla uma ukhuluma ngenhlahla suke uthinta mina ukuthi ivulwa kanjani inhlahla kumuntu khona yini inhlahla kumuntu ake ngiqalelana ke msakazi uyabona empilweni akekho umuntu ongenayo inhlanhla sonke sizalwa sinayo inhlanhla bese kuyeshiyana ukuthi kule nhlanhla yakho wena eyakho isukapi ibhekapi eyakho ikanjani ngani ngoba kunabanye abantu abanayo inhlanhla kodwa abangakaze bayibone bephumelele noma bebona ukuthi baphakathi nenhlanhla yabo noma babona ukuthi inhlanhla nayo isifikile ezingeni lempilo yabo kunabantu bagcina ngokuzwa mabayohlola bathi wena wazalwa wembethe hey wena unenhlanhla enkulu umuntu azamangale omunye mawuthi yohlola uthola ukuthi umsakazi wami kuzovele kuthiwe hey iphi imoto yakhe ukuthi yazona kufanele ukuthi ngabe nokuthi uphatheke kabi nayo inhlanhla kanti inhlanhla ifanele abanjani manje ke namhlanje sikhuluma ngenhlanhla inhlanhla sikhuluma ngento kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uphile emhlabeni ube nalo ithemba futhi wazi ukuthi wonke umuntu nayo ini inhlanhla yebo wonke umuntu unayo inhlanhla siqala nini ukubona dokotela ukuthi umuntu unenhlanhla siqala ukumbona ingane noma inhlanhla iyakwazi ukuvela nje noma ngabe ke esemdala waqala nje waba khona kulomhlaba inhlanhla unayo ngoba wonke umuntu sinenkolelo ukuthi uzale efumbethe uma efumbethe umuntu kunokuthile okuyimfihla kaloku kaNkulunkulu asuka kuphethe yilokho esikubiza ngenhlanhla manje ke indaba enkulu isekuthenini kanti kungani ke dokotela singaphumeleli sonke uma kukhulunywa ngenhlanhla kuthiwa wonke umuntu unenhlanhla kodwa asiphumeleli sonke kanti abanjani okumele baphumelele abanjani abantu okumele ukuthi bahlupheke ekubeni dokotela uthi sonke sazalwa sefumbethe inhlanhla ngifuna singene kakhulu lapho ukuthi ukuphumelela ngempela kanti kunabantu abanjani ukuphumelela kunawo wonke umuntu osaphilayo ngaphansi komthunzi welanga kuphela kuya ngokuthi wena uyiphakamisa kanjani inhlanhla yakho noma usuzwile ukuthi uzala ufumbethe usuwazi ukuthi uzala ufumbethe yipi imizamo oyenzile wena ukulekelela inhlanhla yakho ukuthi iqhume noma iphakame iye phezulu ngoba indaba isala lapho abanye bethu thina inhlanhla yethu yasukunyelwa ngabazali bethu
uthola ukuthi sisebancane babiza inyanga yasigcaba yasilungisa thina masifunda thina ezikoleni yasifeyili ngisho ibanga ayikho nento esixakayo ngani ngoba abazali bethu basisukumela sisebancane okusho ukuthi inhlanhla yethu ingalala futhi nakubazali bethu ukuthi inhlupheko yethu uma abazali bethu besisukumele sisebancane bayisukumela ngokwesintu inhlanhla bakwazi ukuyiseka kumuntu uphila iyalekeleleka ke ekuthenini noma usukhulile wena ungasweli umsebenzi kungabi yokukhuni empilweni yakho impilo yakho ivela ishibilike nje ibe mnandi ibe buteperere ibe mthofororo ngani ngoba abazali bakuayinela inhlanhla yakho bese kuba khona lapho efike bese kuyashintsha umsakazi uthola ukuthi abazali bakho abazange bona noma bakuayinela noma benza ngendlela benza ngayo nabo igalelo laphela kubo nawe ke ungathathi ke manje bese usola abazali ngempilo yakho noma ngempumelelo yakho ngoba ukuphumelela umuntu kukuye ngithi ke mina angifuni into ukuthi umuntu athi hayi mina ngathakathwa hayi mina ngavalwa mina izinto zamazilungu hey inkosi yami lento ifuna ukuthi ngaso sonke isikhathi wazi ukuthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa ithemba kalibulali inhlahla yonke ikhona kumuntu ifuna wena umuntu usukume noma mawusudidekile ungazi ukuthi inhlahla yakho ungenze njani ngayo uthinta udokotela u2+2 akusize akulekelele ngoba hayi ke mina ngidlale angimfundi nje umuntu othi yena akaphumeleli kunalokhu akaphumeleli kwathakathwa kubo akaphumeleli kunenkinga ngimfuni umsakazo wami umuntu onjalo ngoba yikho into engenzeki uma silong nje usaphila emhlabeni umuke wabonana nami ngize ngibize ngesliding door ngoba ngithi mawuke wasondela kimi ngivele ngivuleke nje ngoba manje mina mase kufike kimi fanele ngikuvulele zonke into zakho zibe sobala yebo uma ngihamba ngiyathola dokotela ukuthi umuntu uma ngabe ngena lapha esangena nje egatini uyalapheka ngifisa siyela ohlangothini oluthinta ke lapha ke inhlahla kunabantu othola ukuthi mhlawumbe dokotela umuntu kunezehlo ezehlayo kuyena and mothola izehlo ezehlayo kuyena izona ezivala inhlahla kuye kodwa yena umuntu engayinake ngiyafisa udokotela ayekhe phezulu ezinye zezinto akethi mayibuka ebona ukuthi inhlahla abantu ezinye zezinto ezivala inhlahla kubona inazi and futhi udokotela uma ngabe umuntu efika kuye uyakwazi ukuthi emsize kulezo zinto lezo. Uyabona umsakazi wami ukhuluma kamnandi sina kunezinto ezenzeke empilweni zethu singayiqondi singanaki kwesinye isikhathi singazazi singanaki kodwa mase silandela kahle uthola ukuthi leyo nto imbangela yokuthi mina ngingaphumeleli empilweni okusho ukuthi abantu abasukumele phambili bazifune bazithole uyangizwa ukuthi ngithi umsakazi abasukumele phambili bazifune bazithole ukuthi yena umuntu umephi ngempilo yakhe yina kumele ayilungise ukuze kuvuleke into zakhe zephambili ngoba empokusalayo sonke siyafuna ukuya phambili siyafuna futhi ukuphumelela so kubalekile ukuthi umuntu lapha khona ayibuza ukuthi kungani mangithi mina ngifuna ukwenza into ethile ingenzeki ngesikhathi engifuna ngaso kungani mina umuzi wami ungafani nomuzi wakamakhelwane kamakhelwane kuhleze kushunqa intuthu kwamalishuni ayishunqa intuthu kunezinto okumele ukuthi uma uyibuza ukuthi zenzeka kanjani kwabanye abantu zingenzeki kimi bese iyakuhlupha lento uma isikuhluphile izokwenza ukuthi lento wena ukwazi ukusukuma kwakho kuyokwenza ukuthi uhambe uyofuna usizo noma ufuna ukwazi ukuthi impilo yami ime kanjani ngoba abelaphi bendabuko thina singenelela lapho keke ekuthenini wena usudidekile kawusazi bese thina kwa2+2 siyaqala siyakhenika ke singenelela ekuthenini sikuqondisa ukuthi wena umela qala la uma kusemsamo indaba yakho iqala emsamo ithinte uma kukuthi udinga intelezi nansi intelezi bakuthi udinga amanzi awudinga intelezi nanka amanzi abusisiwe geza ngawo indaba isala lapho ukuthi wena kufuna uzihluphe ukuthi kungani lokho kuhle kungathi kuwelela abanye abantu mina kufanele kwelele kimi ilapho umsakazi qaqwa amafindo aboshiwe Dr 2+2 0825870249 SMS line zowazi ukuthi ukuphosa umqhafazo wakho mabe khona ofisa ukubuza ngabe uyayibona ukuthi umuntu mhlambe ke ongayiqondi ngempilo yakho nanga udokotela uzokwazi ukuthi akusize akukhiphe ke lapha ke kuhluphekeni mhlambe kothola ukuthi ke kwavaleka ngenxa yokuthi ke wena awuyinakanga indaba ethini kakhulukazi ngeinhlahla yakho 0825870249 0648775580 phini inombolo ongazi ushela kuyona uwazi ukuthi ke ubuze 0648775580
080 zokwazi ukuthi ushele bese ke uyabuza ngaso ke lesisikhathi mabe khona ke office ukubuza dokotela ngifisa sike sibhekela endabeni kumuntu ohleli nje ke straight ngezwe uyayibalula lokuthi ke abantu kumele besukume omunye umuntu uyake abuka ukuthi hey kodwa bakithi mina ngisiya umuntu ohamba izinto zesintu bayibesho kanjalo bayibesho ukuthi umuntu akusumuntu ohamba ke izinto zesintu but ebona ukuthi into zakhe imile la zivalekile umindawonye nempilo awukhuluma nohlobo lomuntu olinjalo dokotela Nkosi yami ngiyamncenga ngiyamshwelezela ngiyamcelela ukuba umuntu akalwe ngishiselele phansi ngesisu esezamile wazama wehluleka wazama nabanye kodokotela ethi ufuna amandla noma ufuna amandla ukuthi aphumelele noma ufuna kukhanya into zakhe zangenzeka ngithi mina kulomuntu oselahla ithemba akangithinte mina siqale phansi anginike nje ithuba angiqale phansi nempilo yakhe ngimsuse phansi ngimshiye phezulu ngimshiye seyiwutho ebantwini inkinga yami angifuni umuntu olahla ithemba ngithi mina ngaso sonke isikhathi angeke uze kuhlale kunje asikho isimo esingaguquka empilweni kumane kube uwo ukuthi awunayo indlela yokuguqula isimo sakho usustakile noma angisazi ngiyephi kodwa uma kusekhona umuntu onjengami ngithi mina abantu abasukume lapha abakhona usukuma umuntu ngamunye asondele kimi azozilahla siqale phansi impilo sifune siyithole ukuthi yena umephi bese uyaqala kumuntu ethi menza izinto zenzeke ethi methinta naye kwenzeke ngoba akekho umuntu ongenayo inhlanhla iyasukunyelwa abantu abasukume abantu abangayibukeli phansi inhlanhla ikhona kumuntu phela inhlanhla akayifaka udokotela phela inhlanhla ayifaka umunye umuntu inhlanhla wena uzalwa nawe ifumbethe wena kwakho ukuthi usondele kumuntu akulekelele ukuze wena kuqhumele inhlanhla yakho ube yilento okufanele ube yiyo yebo Lenkulumo yakho ifakaza le ndaba ethi umuntu ingane mayizalwa sonke isikhathi izalwa ifumbethe kunjalo ingoba isuka ifumbethe inhlahla kunjalo kodwa inhlahla yakho ihamba ke ivaleke ngezimo zasemhlabeni kunjalo nangu udokotela uzokusiza 2+2 064877588 ufisa ukubuza unomphoso umqhafazo ku 082587024 dokotela I think last week I think kwakuyi Saturday ngingahamba kwelinye lamanye amadolobha bengibuza ngawe udokotela more especially kubuza umuntu nje ke loba angingabikho specific angibheke indaba yabantu abangama official ukuthi zikhona inhlelo udokotela nazo ukuthini ke abasize bona siyabazi bona bebengathanda ukuthi eze nje umuntu public ngenxa yokusabela isithunzi sakhe noma somsebenzi asuke kuwo dokotela awu wahlaba esikhonkosini angithi labo bantu basigqule endlebeni noma basithinta ezingcingweni bese simhlelela umuntu usikhathi sakhe afika ngazo lapha ekhaya kufika ama celebrity lapha ekhaya kufika lonke uhlobo lomuntu lapha ekhaya kufika ngisho abafundisi uqobo lapha ekhaya kufika abantu abangafuni ukubonwa ngenxa yesithunzi sabo nelungelo labo ngenxa yamagama abo uyakwazi ukuthi sikhulume nawo umuntu simhloniphe ngokwezinga lakhe awukwazi ukuthatha wonke umuntu bayohlale waiting room bonke abantu kunabantu abaphethe impilo zabantu uhlobo labantu labo kufuna sazi ukuthi into yabo masiyenza lusithe kodwa ingabonwa ngabantu ngoba nabo bangabantu babantu manje ke ngiyathi wonke umuntu mina ofuna usizo angasabi lapha kwamxazululo wenkinga uthanda ungathandi isigadla senyama lesesafele emazolo ndaba zabantu zakhuluma isimakhuluma kwahlula iphoyisa maxoshwe emfele kwela kithi embodla mina ngidlali ngishaya inkinga phezulu kwenkinga ngithi umuntu akeze angalokho ethi hayi ngizoya akasukume phezulu silwa nenhlahla la kuyibona wena wazala uphetheni sicela ukubona lokho silwa nempilo hayi nabanye abantu Dr. 2+2 064877588 ngiyabona khona bezama ukushala angazo seshone 064877588 0wazi ukuthi ke ngishayele sikwazi ukuthi ke ngiyithathe imibuzo udokotela uzwazi ukuthi ke ayiphendule ke yona ke mhlawumbe ke ngokulandela ke kwayo ngasokulesi sikhathi emsakazweni ke emsaro makuthi usanda kulomsazo wakhe ngibingelela ngiyemukela 17 minutes exactly 17 imizuzu libombene hora ke lesikhombisa sila inyakatho yesifundazwe sakwazi uNatal kwa B8474 Nandi Street Joseph Choptown mhlawumbe ke uma khona ongenawo udokotela sokwazi ukuthi ke simbambe hoyile ke mhlawumbe ke saqhubeka ke
nengxoxo yethu. Ngiyazi umbuzo oqale ngifisa mhlambe ke siuvimbe. Lo ozongena ukubuza uthi udokotela uhlalaphi? Ngiyafisa nami ukuphumelela, ngiyafisa nami ukuba nenhlahla. Uze ngithola lenhlahla. Ngimthola lapho udokotela. Udokotela 2+2 khona la endaweni yaseJozini noma ungathi endaweni yasebhambanani ngikake ibhambanani ngakaka eJozini kwazise phela ngimkhulu ngihlala njengerame esinkweni kunjalo ke ngithi ke umuntu angangithinta mula nje eJozini mawusejozini nje ungazikhathazeke nansi boxer ushwele inkosi yami bese ufuna nje ama taxi azokuthatha kubeke edanishini mawufika edanishini inkosi yami noma ungabuza imbuzi noma ungabuza inkukhu kwa 2+, man umxazulwe inkingi ubusuku nemi yebo izokulayela noma ungabuza imbuzo ubuza ikati ngisedeni dokotela evikene ledlule ewathinta indaba ethinta ke kakhulukazi ubhuku ukuthi ke umuntu kumele abhuke mayizofika kwena ngafise igcizelele futhi naleyo kubaluleke kakhulu lokho sibatshele emsakazi wami ukuthi umuntu ofisa ukubonakala ekulela khaya uyadingakala ukuthi afone kuqala abhuke aphakamise usuku afuna ukufika ngalo Nkosi yami sikwazi ukuhlala naye phansi sibone ukuthi singamlekelela kanjani yebo kwabasekudeni sizobashiyela inamba msakazi bangithinte ukwazise phela ukuthi njalo ngamasonto kwa Dr 2+2 siyahlola efonini ngo3 ekseni siyavala ngobani ngo8 ekseni lokho ngiyakugcizelela ngani ngoba baningi abantu okufanele ukuthi bangithinte abafuna ukungithinta bangithinte ngomgqibelo noma ngesabatha sibabhale phansi ukuze mase singena ngesonto ekseni singene nabo so ungabe ukude ungaze ufike kwekhaya ungazi ukuthi uzolungisani ungaqala nje uhlole ukuze mase ufike wazi ukuthi siqalaphi sibhekaphi kakhulukazi kubantu abakude abaseduze abasondele sikhona kwa dokotela u2+2 082587024 nesimesland zozokwazi ukuthi ke usipostela umqhafazo sikwazi ukuyibheka mangabe ke usipostela umqhafazo wakho noma shela ku 064877588 noma ke ushele futhi ke ku 0687045556 noma ku 0355721188 dokotela sihambe sigwinya mathe masibuya ngapha sowazi ukuthi siqedele ke ingxoxo yethu esinayo ngaso lesikhathi Awuhlala dokotela, wahlala ngaphela udokotela. Mama engasithindi isidumbu sami. Kunalento la dokotela eyake ikhuluje ngabantu kuthiwa kunezinto kumele ungazenzi. Ngikhuleke lapha emakhaya kuthiwa ke ingane kumele ifundiswe ukuthi umuntu mhlambe mangabe seshulile wenzeka kanjani. Bese kukhona abantu abaqhamuka bathi dokotela into yokuthi awuyenzi because kuzovaleka inhlahla zakho. Ngazi noma ngaba khona ukuphawula kulokho ukuthi ikhona izinto thothi mhlawumbe sithi siyazenza zibe nemthelela ekuvaleni ke inhlahla dokotela. Yebo zikhona izinto yazi ukuthi lento iphambene noma ikaningi ngani ngoba kunezinto othola ukuthi ekhaya kunemithetho abasitshela yona ukuthi izinto ezithile ekhaya sizenzi nalapho ke suke kunezinto abantu abadala basuke bebalekela ukuthi singaze singene kuzo ukuze sizophazamisa ukuphila kwethu noma inhlahla yethu izinto ezinjalo zikhona ngani lento ifana namaphupho umsakazi wami kunamaphupho akwazi ukuthi afike kuwe kodwa wena uthule nawo kanti uma wakhuluma kumuntu ungasizakala ngoba amanye kukhona izinto esiyiphupha izinto uthola izinto esiyiphupha uziveza ngokusobala ukuthi akuhambi kahle sebayazama abantu bakithi ukuthi bafike kithi ngamaphupho basibonise ukuze sizokwazi ukusukuma impilo isuke likuthiphisa iphupho liyakwazi ukuqwayisa futhi yeah 064 cela ungishele ke mlalelo sokwazi ukuthi ke sibambe ke indaba yesikhathi 064877588 ngoba iqiniso lokuthi nami ngozigwile nginenkinga yami mhlambe ke ngathi mangibuza imibuzo yami kube ukuthi mhlambe ke isekela inkinga yami ngiphenduleke thothi nawe mntwana lapha ngasekhaya unenkinga yakho nje edinga ukuthi uyibuze lona mhlambe ke mina ngifiki kuyona 064877588 064877588 sizwe ukuthi ke uthini owakhe umbuzo malungana nalo daba esikhuluma ngalo thini kakhulukazi ke inhlahla umuntu udokotela unenhlahla noma umuntu esithi wazalo wembethe sithini lapho sithi unenhlahla noma khona okungale mhlambe ke esingakubiza sithi ke nayi inhlahla yakhe sithi kulo muntu unenhlahla ngoba inhlahla into eyodwa bese iyahlukana ke ngokuthi umuntu ozalwe embethe
ngiyengithi abantu abazale bembethe ohleli angakaboni ukuthi impilo yakhe iyapi uyaganga akasukume ngoba umuntu ozalwe embethe ngeke uzifanise nenhlahla yakhe ngoba yena usuka nalento ehlukile msakazi engafani nathi thina sizalwa singenayo ukwembatha lengubo basuke baphume nayo kodwa umuntu ozale embethe isuke kufanele ukuthi agcinele usiko lwakhe oluthize oluqondana nempilo yakhe bese emhlabeni edla amathofo akusedla izinto ezimnandi hlama fethe yebo 082 587 cabanga lona ke bekhuluma yona indaba ukuthi ke uthi ke cela ungibuzela kudokotela ukuthi ke kusho ukuthini ke ukuphupha ke ubona ke obhabhule emanzini ubakhipha nokuphupha nje ke izinja ke zigcwele ke umzimba ke wonke zingangilume kodwa ke Thinda thank you msakaze umthakathi ke wasemhlekazi umehle mfene udume ke ngomakwango okay futhi udume ngomakwango ngiyafisa manje uyiphendula le dokotela ngeke ngizokwa ithinta indaba ethini because amaphupho so ngifisa ukubheka ngempela akhona yini amaphupho ahamba ngokucina noma ke amaphupho abuya achaze ngenhlanhla it's either livalekile noma okanye ivulekile iqiniso lelo msakazi akhona amanye amaphupho achaza ngenhlahla akhona amanye amaphupho asivezele kusobala ukuthi impilo inhlanhla yabe ivalekile so amaphupho kufuna ukuthi uwalandele ufuthi uma ungakholela kuwo ulinde kube khona elinye iphupho nje lizokwenza ukuthi usukume kodokotela besintu ufike ucheck impilo yakho ngoba yonke lento singayikhuluma nje kodwa isale ekuthenini uzazi wena ukuthi impilo yakho ime kanjani kusho ukuthi kubalekile ukuthi mangabe mhlambe ngivuke nephupho engaqondi kahle ngixhumane no Dr 2+2 awu ngisho ungafona lapho ukhona ufone lapho ukhona lihlaziye iphupho lakho uthola ukuphila ephakathi yebo udokotela ngokwezinombolo utholakala kuphi nani ukuthi ke unazo izinhlelo mhlambe ke zokuthi ke siyazi abanye abantu angazi ngoshantshana ukuthi siyazi ukuthi abanye abantu khona umuntu othi ke mina kangikwazi ukuyihambela mhlambe uma ngifona udokotela uyakwazi ukuthi ke angihambele mhlambe ke akafike mhlambe ke ngakithi noma ekhaya inhlelo nje zokuhambela ke abantu unazo udokotela Nkosi yami ziningi kakhulu inhlelo ngoba alikho izwe engalingeni ayikho indawo engiyisabayo ngingena noma phi la kunomphefumulo khona nje odinga ukuthi ulungiswe noma la kunenkinga khona okumele ukuthi sixazulule ngiyangena kuyo ngesivumelane sami naloyo muntu loyo suke ngidinga ngaleso sikhathi yebo yezwa ke noma ngabe kuphi uxhumana no Dr 2+2 mhlambe ke office ukuxhumana nawe ukuthola phi kanjani dokotela Nkosi yami nginohlelo lapha na ku YouTube oluthi Dr 2+2 ilapho kusuke kuvela khona yonke imikhuba nemigilungane eyenziwa ngimina bese kuba khona ukuthi angiwathapi ke mina ka Facebook bese kuba khona abazenza mina Nkosi yami kube khona laba abazenza mina nibaqaphele njalo bano WhatsApp bafakisana imali mina ngifakisana imali mina yonke into iphelela lapha ekhaya kwa dokotela 2+2 okushuthi imali kuwe ufike uyiphethe imali yebo office ukuyifaka uxhumana nawe ngqo uxhumana nami nje ngqo ocingweni okunye usibuye sihlale phansi phela sikhulume ngoba lento ukuthi uthi hayi ufaka imali ibunobungozi eyande imali usuku ngifakela yona ungakafiki kimi wena ngikusize ngani qhamuka usungifakela imali nje phela lento ofuna siyibuke eyande imali akufanele ufake imali ungakafiki kimi eyande imali efaka ukuqala bathi abantu okubhuka ekhaya kufakwa imali yokubhuka imali yokubhuka uyifaka wena uyaqonda ngqo ekhaya kwa dokotela 2+2 konke sokuyokwenzeka sesibonana live yebo iziphi izinto kumele ngiqikelele ukuthi ke ngifika ngiyiphethe mangabe ke ngifika lapha kwa 2 imatho ngiyaqala nje ukufika kwa Dr 2+2 ngeke sishonele nale emsakazi abantu abayihlinzekele ngokuthi mawungena uzobonana nodokotela kunemali ephathwayo leyo uma ekufuna umuntu ngeke silokho sibiza imali emsakazweni into ebalekile ukuthi umuntu angifonele emsakazi yena angibuze akhulume nami ngoba akakwazi ukufika lapha ngakhulumanga nami ngiyobe sengimtshela mina izinto okufanele azenze before afike ekhaya
Dr 2+2 cela usipha inombolo la utholakala khona inombolo yami ithi 072 737 8514 nasi salukazi besathumela abantu abasha lapha sithi abantwana benza kancane cela ungiphindele 072 737 8514 Dr 2+2 yakwazi ukuthi umthole wazi ukusizakala namhlanje besikhuluma ngendaba ethinte ikakhulukazi ke inhlahla afisa mhlambe ke usuyibuyekeza yonke dokotela usuyigoqa nje ukuthi ke kubaluleke ngani ukuthi umuntu abene akwazi ukuyibhekela inhlahla yakhe nanokuthi inhlahla yakhe kumele ayisebenzise kanjani ngoba kwesinye isikhathi ihambe ilahleke le dokotela mhlawumbe ke okay ngina inhlahla usengifulelile u Dr 2+2 bese ngenza kanjani ukuyiprotect lento le esengiyithole kudokotela awu lamnandi iphuzu lakho angithi lapha ekhaya siyakwazi uqinisa abantu siyakwazi ukuvula inhlahla zabantu sikwazi ukuvikela amakhaya abantu konke lokhu kutholakala lapha kwaDokotela 2+2 mina ngithi umuntu akangahlale nenkinga kube ngathi akanankinga na inombolo 072 737 8514 akangithinte msakazi yebo ngifisa igoqe ngokubaluleka kwenhlahla goqe nje yonke khuluma sesikhulumile dokotela ukubaluleka kwenhlahla inhlahla ibaluleke ngendlela esimangaliso ngoba abazali bethu uma bezala thina babe nethemba ukuthi uyavuka imizi yakithi ngakho ke inhlahla ka sibambeni lapho ke ukuthi kuba khona kwakho kubaluleke kakhulu ukuba khona kwakho kunento abayilindele kini kunento abayibhekile kuwe kubuhlungu ke mawuzofa emhlabeni ungenzanga ngisho kodwa ukuze ubambane nenhlahla yakho khuphula inhlahla yakhe egazini phakamisa inhlahla yakho kuzokusiza lokho ukuthi ube ngumuntu onqobile emhlabeni ongahlula ilutho yonke into umuntu mayifuna bese iyenzeka ngokuphakamisa inhlahla ake siphakamiseni inhlahla ngabe uyiphakamisa ngokuthwala mawuthwala phakama muphakama khuphula mawukhuphula inhlahla yakho kodwa yonke into ezokwenza ukuthi ugcine wena usuzibona inhlahla yakho ikujabulisa lokho kholela kokho kumele ukwenze na kanjani khonza la ukhonza khona kunjalo yo ngiyithanda ke le nkulumo secela ukuthi ke khonza lapho khonza khona Dr 2+2 yakwazi ukuthi ke umthole inombolo yakhe ku 072 737 8514 072 737 8514 so kuphindela ama ukuthi ke mhlambe ke sesiqedile ingxoxo yethu noDokotela u2+2 njengamanje dokotela sibonga kakhulu isikhathi sakho othe nje ke wasipha sona emsakazo maprofile ukuthi ke uhlezi ke uzokhombisa uthando kubalaleli malungana nokuthi ke empeleni ke bekwazi ukunaka impilo zabo ngokwesintu ngiyabonga msakazi ngiyehlezi ngisho ngithi abaqhubeke basilalele bamemane njalo ngolwesini ukuthi ukhona udokotela wodokotela kuyobasiza lokho ngoba ngelinye ilanga msakazi ngiyocela nje sithathe noma bawu10 ngibathathe mahala ngithi abafike lapha ekhaya ngibavezele nje ukuthi ngibasiza kanjani abantu baphumelele babe zigwili bathola umnotho babuye bazobonga basho emsakazweni ukuthi ngempela usizile so into elula ke abahlale bangasuke emsakazweni edeki number yabalale la emsakazweni sifuna isiteshi sethu kube isiteshi seqiniso isiteshi seyiteshi kodwa sidinga bona balaleli ukuthi abeze ngobuningi babo yesizakala ngoqiniso bese babuya bavela ukuthi naku sizakele thina yebo injalo indaba sibonga kakhulu Dr. Sibona futhi ke nangolunye ke usuku olulandelayo siyabonga alright yena ke Dr.